di antara aranjeun rasa asih rasa deudeuh di antara aranjeun sangkan aranjeun huruf aya dina kating terima pon kitu deui apan Rasulullah parantos mertelakeun nungguhi ari nikah teh sunah Nabi. Ayo urang talikeun ka senikah asih mugia Allah Ta'ala nang tayungan kuridona mantena maha kuningan prosesi pangbagya bapak rombongan tatamu agung digarap kureng-rengan di genterapan Cakomara semangga urang ka wena.
ke prosesi mapak pengantin lalaki. Amit. Ibu ayah korea bu, amit bu. Ya kayak gitu amit ayo dulu. Nyoba. Kamu pemirsa tinggalin. Usia. Kemarin ibu baru. Lain hari ini mau orang cewek. Ini ada di kursi. Siap ada ini loba kamera, loba moto, loba video. Binatang tamu bola. Bintang tamu pergi. Bintang tamu lain. Artis Araus, penari Araus. Gila aja gila. Gila bok anjing. Gila bok kuki. Waktu Araus yang penuh sila kamsut soek goblok. Hidup saya nama enak mah. Lempo pipi pakai bola. Bola lain parabola sete. Bola. Salah. Dok. Ya kami pakai sado aing. Bisa pakai listrik. Ya, pakulan. Pakulan kenapa? Pakulan. Pakulan sehat. Pakulan. Ini kecot. Pakulannya. Kenaon. Dari pasti ya. Jadi bron. Naon. Jadi sabu jadi kangen. Masuk ayo. Ini kalau saya apa gitu mana? Keheula. Ya angin keren bola. Dia berupacara. Itu bayi gori. Ah, ini tak gelung apa kayak kebo. Kayak kotak gori. Rama Sungkau Magelaran.
keren deh kita ngadu awor mapasangan hutan dang sarung gandang geretam kembang kalungan tahem